Neka je srećna i Bogu današnja slava našem ocu Maksimu, koji nosi ime preko Maksima Ispadnika, i sestri Gorici kao predsjedniku udruženja Revnitelj, koje danas proslavlja svoju slavu, svoga zlatnika, svetog Maksima Ispadnika, jednog od najvećih revnitelja u Crkvi Božjoj, revnitelja za istinu i pravdu Božju, ali zajedno sa ostalim, a nije mali broj revnitelja bio u istoriji Crkve Božje za 2000 godina. Svi oni koji su bili spremni da brane veru pravoslavnu, da žive po veri pravoslavnoj i da stradaju za veru pravoslavnu, mogu se ubrojati u revnitelje vere pravoslavne. Jedan od njih je Sveti Maksimir, najveći, najpoznatiji, kao što reče otac Maksim malo pre, ali ima ih i još i u našem rodu i uopšte u svim hrišćanskim narodima, bilo i oni koji su za Boga i za veru pravu revnovali. I mi koji smo se danas ovdje sabrali, mi se nalazimo na putu podražavalaca i sledbenika tih revnitelja Crkve Božje i trudimo se da po meri naših snaga i naših moći idemo njihovim putem, ispovedamo veru pravoslavnu, čuvamo svoju veru neokrnjeno, neuprljano, bez ikakve promjene ili izmene. Čuvamo je od napada raznih jeresi, lažnih učenja i učitelja koji se, nažalost, u ovo vreme naše veoma umnožili. Ali, bez obzira na sve one koji se bore protiv vere prave, Bog je jači od svih neprijatelja svojih i posljednja pobjeda pripada Bogu, njegove istini i pravdi. Neka ih Bog dao da još mnogo godina sestra Gorica i svi članovi tog udruženja Revnitelj dočekujemo ovaj sveti veliki praznik i da ga proslavljamo u slavu Božju, a na spasenje nas i roda našega. Amin. Bože daj. Srećno i Bogom blagosloveno. Otac Sofronić će podeliti naforu koju nisu umirili.